ሰሞኑን ሰማን ክፉ ዜና ጆሮ ጭው የሚያደርግ የሚያስጨንቅ ለሚሰማ ከየትም ይምጣ ምንም ይሁን ማንም ያምጣው አንተ ብቻ ነህ ለዚች ዓለም መፍትሄው አገሬን አስባት ኢትዮጵያን ክፉ አይንካት ለምድሬ ራራላት ያላንተ ማንስ አላት የፍቅር አምላክ ይቅር በላት አገሬን አስባት ኢትዮጵያን ክፉ አይንካት ለምድሬ ራራላት ያላንተ ማንስ አላት የፍቅር አምላክ ይቅር በላት They killing us right in the street. Officer, I can't breathe. Can you move your knee? He was just trying to speak. I don't even know what to think. Man, I got PTSD. They killing us right in the street. Man, I got PTSD. Man, if you're not ashamed of the gospel of Jesus Christ, I want you to share this video. The Bible says that you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Jesus is the only way to heaven. There's no other way. I challenge every Christian on. And ladies, don't forget God. A woman who prays is powerful. People wonder how you do it. A woman who prays has a powerful. Fifteen-second prayer. Father God, we enter into your presence by the blood of Jesus Christ. We ask that you would fill us with your Holy Spirit today. Help us lead with love. Help us show your mercy and your grace to the people that we come in contact, Lord, not for our glory, but for yours. In Jesus' name, amen. God, your will is hurting me. I'm going to go. I'm going to do it. I'm going to survive. I'm going to make it. I know I am, but right now, I just want to say ouch. Right now, I just want to say it hurts. God, it wasn't supposed to be this way, God. It was supposed to work out differently, God. Please, if there's any way that someone else can do this, that someone else can be strong enough to handle this, God, choose them instead. But he prays this prayer knowing that at the end of the day, if you still choose me, I'm going to show up. But I refuse to make it look easy. ክርስቶስ ኢየሱስ ቤዛ ሆኖልናል የኃጢአተኛውን ጥፋት እግዚአብሔር መቼ ይወዳል የተጣለ ሰው እንኳን ፈጽሞ እንዳይጠፋ በምክሩ ያስባል በምክሩ ያስባል የተቀመጡ ሰዎች ህይወት ደስ የሚላቸው እንደዚህ በቴሌቪዥን ሲያዩ ነው መልካም ወጣት እንዴት ይሰራቸዋል አሁን ደሞ ጉራጌኛ ጀምረዋል ባላው ክርስትና እኮ ተበላሽ ቤተ ክርስቲያን እኮ ማይሆን ነገር ውስጥ ገብታለች ዘንድሮ ባላው የመጀመሪያዎቹ ሰዎች የተቀመጡ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ብለ እቤት ሶፋ ላይ ተኝቶ የሚያቅሰዋል እሺ እንዲህ ብሎ ቁጭ ብሎ ሶፋ ላይ የተኛ ሰው እቤት እህቱ ስትጠርግ የዘለለችውን ቆሻሻ አይቶ የሚያቅሰው የለም ቢቆምና መጥረጊያውን ቢይዘው ግን አይታየውም እሱ ራሱ እነዚህ ሰዎች ቆሻሻ ያመልጣቸው
ቸርነት ምሕረቱ ከቦኝ ነው ዛሬ ላይ መቆሜ ትንፋሽን መንገዴን በእጆቹ የያዘ ሆኖልኛ አቅሜ ቀናት ተቆጠሩ ዓመታት አለፍ ዛሬም ዘምራለሁ በሕይወት እንድኖር ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ አቤት አቤት የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ምሕረት አቆመኝ እኔም ልስገድለት እጄን ይዞኝ አምላኬ ወዶኛል ጌታ ራርቶልኛል ሳመልከው እጅግ ደስ ይለኛል ሳመልከው እጅግ ደስ ይለኛል ሳከብረው እጅግ ደስ